ina antu bairi kana antu batatu twarania na antu bau tuga antu bau nandi itwenda kuyukio omwe kaba karandi grobongo bauga ura mwega buru kana ura strong ke woni yu nuriko na batu nenkera natwaniye nabo na bonde ute muntu wari na gituma ya kureta gituma nontu utigituma kyareo ki niko gituminandi muno antu bara batonyete ki siasa na batonye na mantu je gibyama na bete na mbesa ni ugwati muno gutakiri muchujo no gategera mantu za ijombite kwithro echangamoto kiri byama mwanya nontu democracy za igwete kididimiaga. Mchujo inameza ndoto nyingi sana ya vijana ambao hawana hata hela za kwenda mchujo, kwa sababu mchujo lazima ulipe agents ambao watakuchungia kura zako. Ya pili, utahitaji pesa pia mobilization na pia kujipopularize kwa watu waje wakupigie kura. Ni hivyo kuona nyama tujaja mchujo kwa bora alete mantu maingi bakirengana ile nya mbuga bakyuga kiongozi atumba na kiongozi to muchindira mchujo karaja angu kwire uga kukuku mugeni neje nturume thinjo nanda uga mantu ijangai na ukona mwathani okwa ati nkuruka bwije kiongozi uga wankuruka muonokia na tankuruka inyegi darira mchujo kiongozi aratu kuromba tuliromba ikenda tumba kunengirwa certificate na tumara tuitangugi na tuli dim Nyaki West once more for 5 years. Ukeja kwithura kiama gia kurega na wina kiroto kyochwa kura utibiri gugitejaniria nontu wina kanya gwita wi mtu kiumbe kuromba kura iji mbaboigwa internal democracy bya mane boinyeria na boina kiroto gia gutongeria ugakara wira ramika na wirira eta we as independent candidate na August kire general election antwarea aringi kura bachiathuranira nontu thaizi no withirwe pate through opinion polls ya ire kuoneka maybe a weak candidate but time ire meri ithatu na no ebuke we a strong candidate metho jonde nandi jerekerere kiamba ke UDA muno kigite kemwe kuru arakwina batatu bakoromba gitigiki na kiamba ke UDA ara engineer Ndithi Mwirigi Karambuka Iremia na Sara Kaki kitemenyekana no kae wa tigiti eji ende orambiye kiamba ke UDA kirenda ngwataniro na kirenda tere kite kwenda kwathurana na betu na kite kwenda kuruganiria ana betu akristo akorombe ni na aru agagwatanire na ara batakwigana bagete atia baiganwe na baiganwa kukethera kwenda tere na barega kuiganwa buru na gukwetheria ukwathurane nkiripotera Weru TV mpita muthuri Muriuki. Asiasa mamwe maria magucwaite mwanya na kiama kia UDA ni magutetanikire makuga ni maribire mbia cia kuthie mchujo kire kiama kiu indi matikubewa kanya tha ino mathie mchujo riu marerekeria kiara kire senator wa Meru Mithikari Nturi nuntu wa kumabenia. Boniface Mongera hatuonie bugu atinda Nairobi. Ojiri Chandi Mwangi Marete kumakia gobe na kansurera kukuma Bo Centro omeobisi ya kiama kia UDA ja Nairobi arebedrito beringa igatania tekoringa kigatania kinya kwangaratana mathuganya okungu bwonekene bangaratanite nontu bwa kimako gikinene kira batire na kyo ntukwena ruwa kimurungu we murungu runga marabati kimako nakyo kiumire nyume bokwethiro bakiuma rotero mero na wiki ya kinyi mwanko bisine cha kiama kia UDA ja Nairobi araberiro bo batikiriste muchujo tariki 14 nontu kona listi seneta Mithikari Nturi aletera kuma rotero mero auganithi ngatero kira kiama kia buru ofisi ne tukwithira secretary general gwitwa Veronica na ria tuoria mantu eja tworo babu receipt cia nuri aja yukiani ende twarire kiama tene na twira butekiri listine risira tugwetania yo nira Mithika aretere kwa une utwerwo au muntu gwitwa Mithika na aringire thimu auga we no Meru no tikia kwenda kumenya list ire aretere ne batere gwitirwa Meru na ndegu aruma acio irombijire na arua ndene ofisi ya UDA aja turi ni ofisi ya UDA ndene Nairobi na gintu kira kiandigaria mbirigirita uni mbetete na antu bakwa muchujone ntuko ya Aramisi ndiro ati kwi list Mithika kwi muntu aretere ndene mwandie kwa bakenderea bemumenere seneta Mithikari Nturi obubwega nontu bontu boroko na bengirite mbeca kirinyene na ijo obubwega akaleta ntu bawe bone tigiti iji etete anenkanira tigiti direct kire muntu umwe antu wananchi bamwa kwa wankwenda kuwa ndi very sorry kwira antu betu unintende nomination nuntu ndite mbeca risitira ndite nayo ni oje na mbeca ndite bwega buruki amene na ndalire gitaririo nkera antu betu ibe menyere na Mithika kukeya kwithaga atua kwendia kiama kia UDA Meru uteno ikitia Meru
kwa antu betu ibaru kukemetho bone ote ngabana bakuthurau na nkuruki utino agaikio ya kwithira na mbiriria kwendia kia monande utine ikitia miru kankwenda kwira antu bakiagu na miru yonthe itu buruburu menyere ni gwitwa mithika nuntu te mantu yange ya mathuku za kuia mwana kuia muntu jauni kumbira buru tigiti kana nteta kuringirwa kura ni wananchi na antu rende mutongeria wananchi patwire bandurete kuma 2013 na terore ampere ankwenda kwira antu bakiagu terore ampere na ambiete ketia nie endata na 40 people ndashinda Richard Mwangi Marete bena kansira iraku barira rwangi bake makeyudi baraberigirite guta muchujo kiume iki baithagathage na boganga obisi ne kemakeyudi ya Nairobi ntutu bonkake bacha banitwe kwana kwira nyama amo gwetwa kaire mia na uya rwero etaka menyona ni ntutu kwana kaka yonya nyomora ntekwana kapa geta nomination ntutu gwe kali kale onkona kaka yoka gwetwa engineer muchujo wa kemakeyudi na ju joreri kwedo jikariga kiume iki ne karikarire Richard Mwangi Marete bena kansira iraku irore ambere kuyekano kiamene iki rumirite kontemero ira antu bako babo Central Ward itu kwenda obonia UNDA teokura kura wananchi iwe bwena cio na karakiuga muntu otege ntoka muntu otenambe chote mwana kando atombo munenkera tigiti na atenda atonya kiamene kiawe ikeu kyo gutomatuga imbecha nonturi na atakomenya unte na mbecha ankuga atiri ikagutho imbecha tagia kenda muntu ya ristine nyani ngwari mbitia mbwandi muonera kenda mbithwa ni ristine nuntu ni enda kuthurwa na ntaro ni antu gerekerere tunario ra kumukinyira Senator Kontemero bwana mithikari nturi amona mwaliki muno kia makeyudi Veronica Maina ritumbikire kukurukira njira thimu nke reporter Nteto TV kumaja kingina kitoke Nairobi Bita Boniface Mongera. Ore kithurano iki nene kithengerete umusiasa akiregagira kwiringira ndebe kireringi kura gavana wa county ya Meru Kiraitu Murungi natirimanite na antu akanteresia nkubu Kaguru gavana Kiraitu na marombete matikamwenukie ende muringire kura ashoke kibindi gya kairi nkurukini ameneretie na merete ati matibatire kumutwira egamba kuringana na murungamo wabe wa kugwatambaru umuntu uri akwenda kirigete gya orais mutugikare enasio ni gikaro kira gikujurie kurube ikundi mwanya kumanya Southiment rutere rwa Kaguru bejite kuguneka na mataroje ye murandi jotaweza jura jutongetwe ni nkatha ya mbere ya Meru Pirisira Murungi na urabomba kuona kigina kiu gikaro kira giukari na tongeria bamakuma kithirikari ya kaunti ya Meru na thirikari nene na kinyanga bana Kiraitu Murungi ekurukiro arasiasa chegite kionga bana kira ekurwa ni mubunge wa ekuruka wira Mwangaza seneta mithikari ntu na Kiraitu cio na nirio gwititwa na mbere aria baingi batongeria bamenerete rinture bakiwa keja kuthurwa murandi uyu jotaweza jugukua shwari atongeria bamwe ankurigara ora bakomeria kinya kwija kuromba kura ekuru igita riria gavana akathurwa tukenda are betu baita ngogindene county bangana bakenda are bao beta gwita ngogindene county tukomeria batonyo obisi ya gavana muna akeja kwethwa no akethera iku bangana bagatuma are bao obisi eu ukomeria tuma mwana wa kumwa kembiti ngau ekuru itukareto chioki kaerua bukareta mugeni ote gavana Kiraitu Murungi bwageta atia abo uga bote kwenda toweza bamwe batena nya first lady kaga siethia gavana na siethia first lady agasiethia first lady kana kama kamba kumuswera mwekuru nekenda butha bwena first lady leo kana teu na kirika wira Mwangaza bethira bakiugo juu athige kauntu kamwe agagaturia TV ni akaria mwari jokadira ageta akadithia kange gavana na araya na mbeu njoke njiro korongi raya na matres na mandibut muratha nkari euti no dimenti eri to no dimenti emwe muratha nkari njoke njiro barare akwetu o mtu na mantu yawe tongo ine wenderete ekuru bachemania mwakoro mwangu abatu tukwewa bila twaewa onania bila baewa mwakoro unge aua na atwe tukwewa mbeu tureta twande turimire tukethe twendie
tugure duvet no riko ugwempower na no riko tigwa empower ntaburia kiuria ukathurwo ugwetwa mama kwe maendeleo bukona kweli ina batu tuchitegete inyana betu bakalibereje we nungu na tweo batwe nikagite ne ukarekera itwarombete kuruba Southiment bakamwikanthi bete na mbere kumoira bamuni rongoro rungi ntadiki kenda mweri jwenana so katokaua tomo support turena pawa batu turekoro ya kumuchokia renge miaka 5 ikaenda kaomba otongela inya tukaomba kuritangwe kuruba Southiment gutwira gumpairite kamo kambe kanthi bugenda mbere gumpaira Obu turomukamatite na heshima. Tafadhali peni miaka ingi 5 twitembere na heshima yetu. Kiritwa kirikiria romba kurubaba bakamwikira rumena ni onto bagutumoshore na thirikari nene na kugaka gwatambaru mutongirwa kiama kia ODM Raila Odinga. Kumenya kira tumetewa barenda gwita saindi yewe ingi ya Raila na tika kwira wite wauga linga kura naro kugitate. Ende ategete akona ou kirewe. Nuna kwana dao atuka mutongeria wa Kenya tariki kenda mweri jwangana mweri jwenana na nakwenda kuthwa thirikari ari thirikari ni na ukamena no ntwa kuthwa no chora thirikari ra nene mejeri kunjia ni 15% itefa bitiwa na thirikari ra nene no mwankankali nyana nao au together mwankato kali mali ko yonte kedera nteno chora thirikari we nene district yebu ukwira yewoji nabogeta nankweni iridonora kuma Kaguru gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rekoditwo ni Mutugi Kare. Nyuma ya kuringika kwa biashara nuntu wa mpanga ya corona iria yari kubaragania biashara na nkinyagia engi methirwa makiambiria kuriukia biashara ciao nyuma ya mawatho mamwe ma corona kuthira magitesanirwa ri biashara ciao kairi ithiite bantu batibega nuntu baguta manyibu a Kenya na mwanka metithia bei ya into biashara kumachuka ni makuonania boria biashara ciao ikuthi na mbere kuringika. Samuel Gaishimana Nteto. Mbere ya kumira kwa murimo wa corona, Richo Nyaga uraendagia matunda muci wa chuka na tungatagira magana ma antu wa kirantugu mono a biashara na aruti wira obichini cia thirikari barabajaga kuria matunda mama mari irio biago bia muthenya mwena ugu kinya kwa murimo jo Kenya mweri wa Ithatu mwanka wa 2020 kwa mutigire biashara ino iguraritwe anene kuma kagita kara corona yagire wira yathire nthi yonthe watika wana utigintu mpa kugwata nontu bwa gutwika utigintu kwendio ugurilwa muntu no kuthuka kugwatwi corona indi wana bara bale ya matunda kagita gaku watika wana kinyemba ba kuthuka batikwenda kuya kuria manto mari watamamu kiri Justin Njebio ura biashara yake ni ya kwendia nguo thokoni ya chuka. Njebio wata biashara barabangi nari na wirigiro bunene bwagukira kwa biashara yake nyuma ya thirikari kuruta hogoma gwatho makurigiria gutamba kwa murimo wa corona indi wirigiro bobo iburingikete inkujanio irethiete mbere ya thoko ya maguta ni kwagire change nene muno na riu korana kuthira turauga biashara ikabua arariko kwendelea kuthuka nuntu tariu nicokara cukuru fact ntikona antu kwendelea gintu gia cukuru na ni nkurigwa na muciari uni na kana cukuru agaruta mbeca cia gucokia mwana cukuru ko nuntu nginya ninguwe na mirengeti na masiti na gute nkwendia kwa ntuko. Richo na Njebio ibamwe ba biashara barabara na munya wa kuigwa batainga biashara ciago kagitaga ku kama watho ma corona. Biashara imo cia thucio cia ingwa wana biashara ile ciendeleaga biashara nini muno wana ile ciendeleaga itendereaga igwata mbeca bura kwagirite. Ikyo gitumi bamwe ba biashara aga Kenya baruthite mubango wa gucokaniria mathugania kuona bura biashara baomba kuriukia nthukuma ciago kagita gaka marutha kiatho kiria gikethirwa kiribo muthenya wa Saturday ya kiumia giki 16th of April Lowlands Hotel and Spa nikenda kwaririria
buria biashara ingicoka to normal. Kiatho giki kiria gikaigua kiri kia abiashara ba kaunti cia Tharaka Nithi, Meru, Isiolo, Embu, Kirinyaga, Kiambu na Nairobi. Gikaigua kiri na ageni bagitijo ta minister wa biashara Betty Maina amwe na munini wake Ambassador Peter Kaberia. Baraba gatariria mitaratara ira thirikari yikirite gukiria biashara nyuma ya corona. Nitwitite abiashara maria metagwa corporate ni banki na mashukuru na insurance companies na maria mangi kuria makethirwa mashite gutungana na the small and medium enterprise nikenda kwariria about financing ya biashara kana insurance ya biashara na buria biashara inkiumba gukurania. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Atoyuke kanya kuno kabanini utakathie nwaku. Mugeni antu betu ba Meru. Unwe Elizabeth Karambu Kailemia tawe mama safi uri kugombea gite kia woman representative Meru County na kiama kia UDA. Anko wira antu betu ba Meru bumire tariki 14 bondingire kura cia mucujo o bumire karukire ira amberia themwe boringe kenda bokinyithia Karambu stage wenge ira bwa muthura abwitira ngugeria atwire kurotera antu ba Meru ibwega. Upata ulimwengu wa kisawa, bonyeza star 860 star 420 hash. Ai makothe tunitango gekira ikairi ng'ombe netinda kombeta sere na gutikie kuma na ndakora tumechenjiririo na gote gwitikiria tena ni irio kana ni ing'ombe yaku kabira mbaya kitu gani makothe nkwiraga ng'ombe ni irio tientie kana urugire kithereirie ati ndugire ng'ombe kithere gwe makothe ukumbariria kang'auko gwe eja makothe wone witikire maka ikigaruki rene kamara ya nato na arwa liters. Ndirakwirire atire Daily Meal ya Joy Max ni mambo yote. Biu vingi ishado. Kai kweli mantu chaka chete kagwa charara. Kuja uone. Tumira irio bia ndeithia kuma kwa Joy Millers Limited. Ni ataramba kuthondekagira irio bia ndeithia mwanya jalea smash, Daily Meal, kienyeji mash, so and wina chiangurwe na bingi. Toringire thimo gukurukira 0723 730 539 kana 0733 851 201. Joy Millers Limited for increased production. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Wewe unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funiken Momakai hosts unscripted true-life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply.
Hope Space Shiners Limited turina rangi cia silcoat kuma nthiguru ya taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Weru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Kebuba nikio garoro kuikejete kaunti ya Meru. Timu ya Meru kwanza etongerete Captain Metheka Lentore urego shwagete kia gavana wa Meru. Hatutauza wa Meru sababu ya kuuziwa woga na sera. Kama shinani Kadhuri Morongi urego shwagete kia seneta wa Meru. Bakedro na ntumiri ya kuinaini ya Meru ya kutangaza munini wa gavana. Tangaza uwasi. Nentuku ya kiumia tariki 17 mweri Jojo thaijereshio tuko. Imentige kuga etitiri kugi na ni kwenda muntu oro gagetate babaitira. Patia gavana wa UDA na seneta wa UDA na mbunge wa UDA. UDA tayari kupambana na wao. Kiatho giki gia kwejeremo kwemwe aja kiri Weru TV. Meru kwanza ne ya Meru riu batutokeza. Huyu ni Thika ni mzuri huyu. Jua mzee wetu Kiraito Murungi ni rafiki yetu. Munasema aje? Aende nyumbani. Aende nyumbani. Aende nyumbani. Katuthina mbere Ntetoni cietu gikuo kia abisha omo wa cadet nigitigite akari na antuma mucibwawe Marigarite mena kieba gikinene Meja Benjamin Mwenda harakwire Jumamosi ndiru angarithitu cibitari ya Marimanti gikuo kiria gitikwereweka nuntu narari na ugima wa mwiri mwanka Ijumaa ndiru. Ende Jumamosi kirauko amberia kugana guturu wa Kiduri agikira kirore Nteto ino speedi wa Tharaka North Patrick Kimanzi na uretie anturi matige gutambia Nteto cia urongo cia gikuo kia Mwenda mwankariria umuka menyekana gukurukira postmortem Polo Kabithi na rugono ruru rwa kieba. Uthaka wintu mianga 38 kuma Ntereche gatunga Tharaka North sub-county thakaijikene na rietota Benjamin Mwenda nturani bature kumwita Mwenda kandeti. Meja Mwenda kulingana vile mnajua yeye ni mtu wa Kenya Air Force na yeye ni mmoja wa majeshi yetu ya ulinzi upande wa wanahewa. Kulingana na osipindi wa Tharaka North bwana Patrick Kimanzi Mwangangi, Mwenda umire wirani muthenya wa Jumaa arithiria tena thina ya ugima bwa mwiri gwatagwithire bwake. Mwenda kuanzia siku ya Ijumaa hakuwa na shida yoyote. Aliweza kuongea marafiki, akakutana na marafiki wake, wakaburudika, wakaenda wakaachana, akaamuka Jumamosi akakutana na marafiki wengine kwa kazi yake mahali anafanyanga kazi yake ya hardware hapa Katunga town. Iturake barigitiwa rigwiririte nturani ino ri nyuma ya Mwenda gutotoro bwake muthenya wa Jumamosi na njira itagutwigwa ncha mwankire mthito kwaria. Marafiki zake ndio akaanza kusema anasikia kifua inauma pande moja, aswa pande ya kuchoto. Ndio kutoka hapo akaweza kukimbizwa kwa hospitali ile iko karibu. Alikimbizwa hospitali iko karibu, ndio kutoka hospitali ilikuwa karibu akasema apelekwe Marimandi level 4 hospital. Sasa kufika pale Marimandi ndio aliweza kutuacha akiwa kwa level 4 hospital. Amwana kuruta ntumiri ya boreri kiri mucio yo mututigi osipindi Kimanzi na oriti akari amwana atori banteri no gutigira ibakuga beno kiri kagitani gaka na nkuruki gutigira bati gutambia mathugania mathu kwigurura kumoga gikuo giki. Uwezo ya kutatua ni wapi ilienda Murama, lakini kwa saa hii tusije kuwa
wananchi tunaweka mambo mingi kwa kifo ya Meja Mwenda ambayo hayako, lakini upasuaji ya mwili yake ikitokea, ambayo tumeagree na watu ya ulinzi ya kwamba upasuaji itafanywa, na ikifanywa tutaweza kupata matokeo yake, ambapo hapo tutaanza kama kutakuwa na kitu yoyote ya kushuku ilisababisha kifo ya mwenzetu. Mwiri wa Mututigi nureketie kwirwo kiri sibitari ya Forces Memorial nontu boso nkoni nkoroki. Postmortem mwanajeshi wetu aliweza kuchukua mwili ya mwenzao wakapeleka Forces Memorial Hospital ndio waweze kufanyia postmortem. Sisi polisi na wanajeshi tuliweza kukutana jana na tukakubaliana ya kwamba tutafanya uchunguzi wetu pamoja ndio tuweze kujua nini ilisababisha kifo cha mwenzetu Meja Mwenda. Kiripotera Weru TV kumantere Tharaka Bito wa Paul Ogwa Kabede. Toto nishingi Minister wa Ugima wa Mwere County ni Meru Meshak Mutumana amenerete karekarira rionekanire Ruaru ntuke Jumamosi musemanio ni wa governor wa county ya Meru Kiraitu Murungi Nterese Mutuate bara mabiga magerire musemanio ni wa Mutumana ongerete na kuga governor Kiraitu ariungite igembe na moronto wa kuruguria imwe ya mirandi na kogwa tabaterie kuonwo thuku akinyite igembe kumaguna. Gavana kare yito turetera into ne yita nikenda arugura machini ya x-ray yotethia antuba Mutuati ne yita nikenda kale foundation stone ya dieta ya Rome iretonekana ringi ruterero egembe nare yita nikenda arugura laboratory nona intobira bya machina cia laboratory atumite Mutuati kithaisha kinyire ne yitakinya aloila kaburo ire ekite rutero Mutuati. Ojune minister wa mantu megi ugima wa mwiri kaunti ya Meru twe emisheki imutuma agitariria agitumikine na yake agiatumite ngavana Kiraitu Murungi aithiro ena ndiunga ntere mwanya mwanya achiagembe muthirikironi wa kiumia kithiru na ara akomeneria muno makarika amara maruthikire ntere cha Mutuati na ara akuga untubo egi kugera maiga igitari atongeria bai mechemanioni nonto obothuku enda ntuba Mutuati no ntibo kumya muntu ora etana mbecha ninkwenda bomurie wengwa ri nimbiareterete antu Mutuati we nikenda atumana bakwangaratania ria turetere into bomurie wengwa au tumana ri nimbio tureterete kana nata wethira Mutuati kuma riri onthe wari mutongeria na inkwira antu betu itwana betu bwatumirwa mantu na siasa bwatumirwa kwewa njobi kana bwatubecha tunini ni mwana siasa uita wikia maiya no ntombo wikia maiya no ndothaya na bubaka watwa na baba inge baita ncera na imba ni atia muno uwe mwana siasa utumira mwana omuntu uwo inana no ntote kwira na baku bobe ya wikia maiya ni we tutumira na bantu bangi ngera antu betu muntu ake yakuria nsobi kana kwa siringi ngiri kana manata no tawikia maiya kethana kwa rawite wikia maiya mwana siasa une na bawe na ekuru bawe kana mwekuru we beye bo baikie maiya gitonga kubu no urane mukari igwantere ino cia Mutuati na kuria mabitha abaokarie bathina mbere na kurutha burempu na kurutha chunkuni bugano gutigira antu baba aruthire mantu megie kugera maiga mamo bakugwatwa na kuyuchirio matagaria OSPD DCIO Igembe North because these are people who are well known wanajulikana njana vizuri sana na hata mahali walikuwa wanapangia kunajulikana na even the amount of money that yenye walikuwa wanapea watu inajulikana. Kwa hivyo let them move with the speed and to have arrested wakuwe funzo kwa wengine bae kwendene bete bathitangwe kenda in future kinya mwana siasa kana muntu uri kuwenthe constitution no mwitigiria undi musemani wawe provided tu musemani wa insight mwananchi kana yo kuthithio thuku yo itigirwo wenthe ayewe kanya athithi musemani wa kwa imani Kumagebe North Beton Class Chabari. Murombi gitigia useneta county ni ya Meru Godfrey Mweti Mitheo ure bishekene muno ta Captain Godi ariuga gitigia useneta county ni ya Meru nigitie montoria ukethirwo ari bakubi na karima county ni ino nikenda kumaguna na into cia thirikari akiaria thokoni ya Karama tigania riria akuruguragia campaign cia Godi ariuga miaka ithirite 5 gutike seneta ura ari kugiteni kiu areterete akarima county ino Godi na tumirite kanya okau kuga kayo kya kanya gaka mweri wa inana
mwanya ethirwa kayukia gitikiu akethirwa ikionaniria gikinene gia county ino ya Meru baria ukethirwa kwina mirandi emingi iria kareta kurukina ugite akethirwa agitetera kuongera kwa mbia cia county kuma gicunci gia 15 mwaka gicunci kia 35 buria ukaombika gukurukira watho kintu kiki wetwa 35% increment kana kuongela mugao yombe tiri kuma kethirikari nene yeye kethirikari cha county kuma ke 15% yeye 35%. Ni mutaratara yoyo harigirwe ndene BBI lakini ni kintu kimbeko githeke kolokwa okolokela legislation kana okolokire sheria nene ya bunge oe na bikibiki aikaba betarori ne madhaya ile na akiendero mauta na ringi maana ile ya 10 ngoma imuchau. I want to tell the government and listen to me good. The national government of the Republic of Kenya, it is so shameful to have a government that is watching its public and its citizens suffering and having cries every day, and you have no voice talking about their plight. The President of the Republic of Kenya and his deputy and the chief opposition leader, no one is talking about the plight and the cry of this country. Senator wa Weru County ataitwa Captain Mondi. Inganimpe. Nakabunda randomba kura. Androma mbio. Yekwa kunangana na kure ile oni. Kemwe. Ori thurano cia muchujo ithengerete wandini ya magumoni na nite ushindani umunene gatagate ka MC wa Thaa Ino Kithinji Savia na uria wari Sergeant Terms ndani ya bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi Alex Mugendi kana wa Phase 2 mairi mama nimethiritwe makigeria gwichuira kura kuma kirinduke imbethi baria ona matethirite mucetho wa maguru uri urari weekend ino omuntu okendaga wabo thakirwa kibaroni gia Kibugua. Samuel Gaishima na Nteto tariria. Kithurano gia kiama kia UDA inkindano ya gukwena kubona kiri MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savia na ura ari mugaigindoni gikaroni kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi Alex Mugendi ura aijikene ta wa Phase 2. Inkindano iraitimite wakira umwe wago ataende gutakura nwa imwe ya mbeo mbithi arabonthe baruthite machindano mamubira wa maguru maramare mairi marikitie ugoro bwa igoro bairi babu baigitwe baking'ang'anira kieni kia michetho gia Kibugua aramuthia Kithinji arekaniritie kieni giku aruthira machindano make mamuthia kieni gia cukuru ya primary ya Magumoni. Kithinji na uritie athingati bake bebumirie kwa wingi kiri muchujo wa kiama giki kia UDA ntugo ya Alhamisi ya kiumia giki. Kura wa muntu baringagira ke na twathie bo ukaorua kibande gionka uga kibande gionka wathio so wega uga keberetino enkwenda ukena ugia choa Captain Wanjori Kibugua Dynamo iboba jukitio chini ya thingatirwa Imukuni FC leo ya Ithatu Indagoni FC kwa gutokoria talent naona mwana kenda kwina utikamukume na nikio ni tondu muthuri ni murata wakwa ni andu igana me haha mweshimiwa uyu ni wira ndakuhe ngwenda wethe andu 50 aria mangeina ndimarihire studio na video for free ni gitio gĩaku. Na kukiri machindano magwa Phase 2 Kanyuru FC nio itongoretie ya thingatirwa Bullet FC namba ya Ithatu ya thukwa Ikibugua Junior. Nani kwenda tukaungana na Office of the MP na Office of the Governor nuntu governor at the end of this county tuona gite through the academy area antumetu magatira tirinagirwa mauntu ma nyimbo na into cienge tournament yonde tukaringa muntu uri agochaka gikombe giki nuntu nakio tugatumagira kiathie to the next team kana kia remain kwenu
Mwa ugani mimi mkiwa musindete kika guchakire wothe 50,000. Mugendi kinyagwe na ureti athingati bake baebumeria kwa wingi kumuwata mbaru kiri muchujo. Yuthi nimbiche mumete misieniere na mamami na mababa na nimeenda kumwira muthi mwire monde maumire ntukwenu mase madurane muchunjo na thaiwa mauma madura na muchunjo wathura Alex wathura Talent wathura Mibira. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Atunoke oringi utikathino akunengucoka na Nteto nkoroki. Base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Gali? Gali tena. Ukuli? Mimi skuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachu kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi tori na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Reino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi tori na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Reino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki toringire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Reino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Yetu sako ni okugwata ogeni kiri M-Banking na rana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
Kebuba nikio garoro kwikejete kaunti ya Meru. Timu ya Meru kwanza etongerete Captain Metheka Lentore urego shwagete kia gavana wa Meru. Hatutauza wa Meru sababu ya kuuziwa woga na sera. Kama shinani Kadhuri Morongi urego shwagete kia seneta wa Meru. Bakedro na ntumiri ya kuinaini ya Meru ya gutangaza munini wa gavana. Tangaza uwasi. Nentuku ya kiumia tariki 17 mweri Jojo thaijereshio tuko. Imentige kuga etiteri ngugi na ne kwenda muntu oro gagitate ukabaitira. Patia gavana wa UDA na seneta wa UDA na mbunge wa UDA tayari kupambana na wao. Kiatho giki gia kwejeremo kwemwe aja kiri Weru TV. Meru kwanza ne ya Meru riu batu tukeza. Huyu ni mzuri huyu. Jua mzee wetu Kiraito Murungi ni rafiki yetu. Mnasema aje? Aende nyumbani. Aende nyumbani. Aende nyumbani. In the spirit of Kenyanness, we have come together to help our brothers and sisters affected by drought. Join us by dialing *126# to donate bonga points, cash or food and lift one another in oneness. Pamoja tuungane. Oringi nkugwate ogeni akari na ene mamigunda iria iri barabarani ya Modern 2 Mwanka Kiji Gembe South iria gwikirwa lami ni makoria mubungi wa John Paul Mwirigi gutigira ni makuri buwa ni mukandarasi nontu ciao ne thukange twinde uthondeki wa barabara ino mange makiuga icunci imwe migunda yao ni twikite barabara na irima imingi cia mithetu ni tigiri twe ontoro gutuma makaremwa ona kuthimisi yao ni manenkanirite ntuku 14 kiriro kiao kithikirwe kana maruthe mugo muno ntukiraje mukandarasi uyu na mbiriti kwibanga banga nikenda athi Dennis Mugendi na Nteto Nkuruki. Barabara iji iri ya kuma mugito nejo Modern 2 makiri gwita au kina kumira barabara ni ya Kiji gishikono kyo bunge kia Gembe South ya kalibarira aramika kiri mu bunge John Paul Mwirigi atibatari wa asara into biao bilia binyangite barabara iji kirwarami tigo mwambiririo ne jwayo aberire akabatungatira yindi mwankanandi utubwa thithika na mwakio kinyaga gukunja ndama gusenduka barabara ejire thimwa barabara etwikire ne 6 meters na kwa twika barabara eu batwe turi arimi tutemi undene thirikari na ni onto batwe tutarikie thirikari batwe mheshimiwa nejiri itwarere barabara ya mberia area miunda yetu na mheshimiwa netire naona obwo batwe tutie barabarene mheshimiwa na twetire muchemano yo munene na antubakera na arena engineer na contractors bonde barabara baba ai contract eu Mheshimiwa Mithika Mheshimiwa John Paul nejire na twaraniria nwe atwira miunda yenu turonere miunda ite barabareni na miunda yetu na uturomba twitikirie miunda yetu irumui barabara uinda romere nyare umusemanio ne yu indaoreria nyumba ciakwa iri okua njira lakini tekaire njirene na nicio nthukumaira ciana bakwa na mitekwa na bionde into bibinge na mariu na interview ibya kurirwe ndamuria bikio kurwa ri nyumba na ntene inye waka no wambakira ntina mukuru mheshimiwa na mbere kutena thina mbai mweri okenda mbesa inyite banyumba bakethira bari na basioro barabakuririe mwanka thai twetere mwaka yo 2019 yo athira
2021 wethira na itwerirwe oturutherie tukoerwa mbeca iri kwa kera nteme indini tibubunka ngiri inene iritigitwe barabara-ini iji ni untu bungi buria butumite akaribaba bagia toro bakiuga ite kwambatika bakiana nja ciao na ite gukinyukika bakiumaruka untu ciri ugwati mantu jonthe bakwira mubunge John Paul Mwirigi na atungatire mbere ya ngatonyi iri mami iukia ruri bietu bipwatilio nonto thai twatumire samani wetu antu manajere na 75 bara bafikite tweninjireu twamutuma Nairobi na ofisini ekera na ronu into bietu bionthe biarinjitwe na mbeca irio rero nika imunene wetu anene betu mwe mosimwa John Paul nwe urete gwikira kirore into bietu birekerwa ndi tumuromba are into bietu mbere bunge bunjwa abirekerio taura twamwitikiririe barabara eu enjwa na into bietu bienyangwa na rau akarungamira mwankabire we na rau nwe tukaina nwe biarema ende daika tuenda kwanjiria kuina nwe Dennis Mugendi, Weru TV, barabara-ini ya Mondantu kumira Kiji, Igembe South, County ya Meru. Hau nibo tukurekeria nteto cia Weru muthenya wa umuthi ni wega nuntu akona kanya na kurumira nteto cietu ithiro no tukumwega mbita kwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio tukumundi Purity Richard.